Бүттүү күнінен мен Светлана Нисимова деммен бүлүттен бу аныгы клеточное питаниені ахаммын здоровье бар туханыл бутум туханан билгендер әребин тагыстым. Клеточное питание денен ахабытым үсыл болла. Бастадан туран контрактура маспыта либер, уңа либер, плечо, лопаточный полиартрит ден турар буттара. Өссө шейный хондурухум, онна грудной хондурухум аспыта, уңуктарым тыгытаретлер олар аспыттара. Ол онны боллагана бу төһүү күс болбуттара, бу аныгы Success Siberia'ден продукциялар быт, кедровитин боллун, кардиовитин боллун, омега плюс боллун сеп. Он өссө боллагана, памятпын боллагана бу именно витабрейн ден көмөлөспүтэ кедровитины кыттемиес битим. Бу барыта ыстанар ахылыктар, оны бартын станции бит. Өссө боллана мен оғырдақ биттен исорган бар проблемалағатым, олонда бу мандык инулин, онна неонулин ден продукциялар баллар, олору очаратынан сибин. Именно бу инулин ден боллана ожоғыс бар спазмны ретим, ол спазмын устубута. Аны туран бу тумулатық бітіна бәқ. Олонда бу бияқа античих ден тахар біттара. Бу продукцияны боллана, олобрат тумулатық бітіна кедровитины гытта, дековитин радиопротекторы гытта, усиленно холобра иккилиннен күнгө үстө төттө сетак битне 200 хонугунан жөбадык атак битер туран келебит. Та гурут холобра неделеннен иккили ыйынан гылжар боллак битна, билин олоннук болбата хоннук үчүгей продукциялар бу натуральный сырыйоттон оңголду буттар. Онон боллана тускутуар туханын деммин бу